Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese nshuti bakunzi ba Ishya News TV, nimba ari bwo bwa mbere ugeze aha ngaha kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu byose. Reka tuhehere mu Rwanda, ahari inkuru ivuga ko Rura yatangaje ko abantu 100 batwara abagenzi mu buryo bwa rusange bamaze guhanwa bazira kuzamura ibiciro by'ingendo nyuma y'amasaha make hatangajwe ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli. Minisitiri w'ibikorwa remezo yatangaje ko ibiciro by'ingendo bitagomba kuzamuka kuko igiciro cya mazutu kitigeze kizamuka. Reka dukomereze kuri inkuru ivuga ko umubano hagati ya Mozambique n'u Rwanda biravugwa ko hatangijwe kuzama Agatotsi nyuma y'uko kiriya gihugu cyo mu majyepfo ya Afrika kinaniwe kwishyura amafaranga agenerwa ibikorwa byo kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado ingabo z'u Rwanda zirimo. U Rwanda rufite ingabo muri Mozambique kuva muri Nyakanga 2021 ndetse guverinoma yarwo yemeza ko muri iki gihe abasirikare bari muri kiriya gihugu barenga 5,000. Africa Intelligence ivuga ko kuri ubu amafaranga leta ya Maputo ibereyemo ziriya ngabo yamaze kugera kuri miliyoni 22. N'amafaranga angana n'umwaka wose w'ubukererwe bwo kwishyura hashingiwe ku masezerano bivuga ko leta ya Mozambique yagiranye na RDF. N'amasezerano ateganya ko Maputo igomba kujya yishyura abarirwa muri miliyoni 2 buri kwezi, mu gihe kuva mu mwaka wa 2021 ingabo z'u Rwanda zikoresha nibura amafaranga ari hagati ya miliyoni 10 na miliyoni 20 buri kwezi. Africa Intelligence ivuga ko amafaranga leta ya Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda no muri 2024 ubwo kiriya gihugu cyari kikiyobowe na Philippe Nyusi yariho, gusa imyenda ikaba atariyo yakigejeje ku rwego iriho muri iki gihe. Bivuga ko perezida mushya wa Mozambique Daniel Chapo nyuma y'uko yari amaze kugera ku butegetsi muri Mutarama 2025 yategetse ko kwishyura byongera gutangira hagati muri uwo mwaka, gusa bikarangira bidakozwe. Mu mpamvu zatumye umwenda Mozambique ibereyemo ingabo z'u Rwanda ukura, amakuru avuga ko harimo kuba Mozambique yugarijwe n'ikibazo cyo kubura amafaranga. Iki gihugu kuri ubu gifite umwenda ungana hafi na 70% by'umusaruro mbumbe wacyo, kandi amafaranga aturuka mu misoro yinjira hafi ya yose akaba akoreshwa mu kwishyura abakozi ba leta n'ibindi bikorwa byayo. Ibi byiyongeraho kuba ubukungu buzamuka gake, dore ko mu myaka ishize bwazamutseho hafi 2% gusa. Ikindi imishinga yo gucukura gaze muri Mozambique ikaba itaratangira gutanga inyungu ifatika. Amakuru avuga kandi ko impamvu ari amafaranga yabuze ari uko mu ishyaka Frelimo riri ku butegetsi hari ubwumvikane buke hagati y'abashyigikiye n'abarwanya ko ingabo z'u Rwanda zigwa muri Cabo Delgado. Bivuga ko bamwe mu bayobozi ba Frelimo batifuza ko ingabo z'amahanga zigwa muri Mozambique igihe kirekire, mu gihe ikindi gice kibona ko ingabo za Mozambique zidashoboye gufata inshingano z'umutekano, bityo bakabona ko RDF ari ingenzi cyane kuko hatariho umutekano uhagije nta mushinga n'umwe washoboka. Kuri ubu amakuru avuga ko ibigo bifite imishinga yo gucukura gaze muri Mozambique nka Total Energies biri gushyira ku gitutu gikomeye ku butegetsi bwa Perezida Daniel Chapo kugira ngo yemere ko ingabo z'u Rwanda ziguma muri Mozambique kugeza byibura hagati ya 2029 na 2030. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kwezi gushije yateguje u Rwanda ko rushobora gucyura ingabo zarwo ziri muri Cabo Delgado mu gihe haba habuze amafaranga yo gutera inkunga ibikorwa byazo muri iriya ntara. Byari nyuma y'uko hari hamaze kumenyekana amakuru y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika inkunga ya miliyoni 20 z'amayero wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Reka kandi dukomereze ku nkuru ivuga ko ingabo z'u Burundi zarasiye abarobyi 2 b'Abanyarwanda mu kiyaga cya Cyohoha mu karere ka Bugesera byabereye mu mudugudu wa Kanombe, akagari ka Murambi mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Bugesera ku itariki ya 15 Mata 2026. Amakuru avuga ko muri cyera rwo kuri uyu wa gatanu aribwo bari abarobyi abarashwe bohereje ku kigo nderabuzima cya Nyarugenge bahita bahabwa transferi bajyana ku bitaro bya ADPR Nyamata, ariko baza gupfa. Amakuru avuga ko hanakomeretsa abandi bantu 3 barimo n'umugore. Ntacyo igisirikare cy'u Burundi kiratangaza ku mugaragaro kimwe n'icy'u Rwanda kuri biriya byabaye. Reka dukomereza hanze y'u Rwanda, hari inkuru ivuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ku wa 4 tariki ya 16 Mata yatangaje ko Libani na Israel bumvikanye agahenge k'iminsi 10. Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga, Perezida Trump yavuze ko yavuganye na Perezida Joseph wa Libani na Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Mu butumwa ntahavuga umutwe wa Hezbollah uterwa inkunga na Iran ukorera muri Libani umaze igihe urasana ibisasu na Israel nk'uko inkuru dukesha BBC ikomeza ibivuga. Trump avuga ko Joseph na Netanyahu bumvikanye ko kugira ngo amahoro agerweho hagati y'ibihugu byombi bagiye gutangira agahenge k'iminsi 10 gatangira saa 11 ku isaha mu burasirazuba bwa Amerika, ubwo ni saa 5 z'ijoro mu Rwanda. Yakomeje ubutumwa bwe yivuga ibigwi yemeza ko amaze kurangiza intambara 9, yongera hati
iyi iraba iya 10 mu ntambara Trump avuga ko yarangije, harimo n'iyo mu burasirazuba bwa Congo kubera amasezerano Washington yasinywe umwaka ushize, amasezerano atarubahijwe kugeza ubu kuko intambara yo igikomeje. Reka dukomeje ku nkuru kandi ivuga ko kuri uyu wa gatanu ushize Israel yashyize ambasaderi wayo wa mbere mu karere ka Somalia kitandukanyije n'igihugu, ibintu ubutegetsi bwa Mogadisho bwamaganye buvuga ko binyuranyije n'amategeko. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel yatangaje ko Michel Rotemu yagizwe ambasaderi udatuye muri Somaliland. Nkuko byatangajwe na radiyo y'igihugu cyo muri Israel, ngo Rotemu yabanje kuba ambasaderi muri Kenya, Azerbaijan ndetse na Kazakhstan. Mu Kuboza 2025 Israel yatangaje ko yemeye Somaliland nk'igihugu gifite ubwigenge, igikorwa cyamaganywe na guverinoma ya Somalia kandi kinengwa n'ibindi bihugu byinshi ku isi. Kuri uyu wa kane tariki ya 16 Mata, Somalia yamaganye byimaze ishyirwaho rya ambasaderi wa Israel mu karere kiyomoye kuri Somalia ka Somaliland. Avuga ko ari ukurenga ku busugire bwayo no kurenga ku mategeko mpuzamahanga, inashimangira ko aka karere kazakomeza kuba igice cy'igihugu. Somaliland itarigeze yemerwa ku mugaragaro nk'igihugu kuva yatangaza ubwigenge, yiyomoye kuri Somalia mu mwaka w'1991, ikora nk'inzego zigenga z'ubutegetsi, politike n'umutekano, mu gihe guverinoma y'i Mogadisho idashobora kugenzura aka karere ndetse n'ubuyobozi bwayo bwananiwe kuyihesha ubwigenge ku rwego mpuzamahanga. Ni mu nyemerere dusoreze kuri iyi nkuru iryoshye cyane ivuga ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Sayed Abbas Al-Ongucho yatangaje ko nyuma y'uko hemejwe agahenge ku ntambara ya kubera muri Libani, ubwato bunyura mu muhora wa Hormuz bushobora gutambuka mu gihe cyose aka gahenge kazamara. Ubutumwa Abbas yashyize ku mbuga nkoranyambaga buvuga ko nyuma yaho Israel yemeye guhagarika intambara muri Libani, inzira ifunguye ku bwato bw'ubucuruzi bunyura mu muhora wa Hormuz mu gihe cyose cy'agahenge ku nzira zemejwe n'urwego rushinzwe ibyambu n'inzira zo mu mazi za Repubulika ya Iran. Imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani ushyigikiwe na Iran watangiye ku itariki ya 2 Werurwe kuko umutwe wari ushyigikiwe na leta ya Tehran. Ni intambara bivuga ko imaze kugwamo abantu barenga 2100 mu gihe abandi ibihumbi bakomeretse. Iran yatangaje ko kugira ngo yemere agahenge k'ibyumweru 2 kasabwe na Amerika ariko n'imirwano muri Libani yahagarara. Israel na Libani byemeje ko agahenge kagomba gutangira ku itariki ya 16 Mata kakamara iminsi 10. Byakozwe nk'igikorwa cyo kugaragaza ubushake ku ruhande rwa Israel kugira ngo hagerwe ku mutekano urambye n'amasezerano y'amahoro. Nubwo agahenge kemejwe, Israel yavuze ko kazahagarara mu gihe cyose hari ikintu gishobora guhungabanya umutekano wayo. Aka gahenge kahise gatuma Iran yemera gufungura umuhora wa Hormuz nibura mu gihe cy'iminsi 10. N'umuhora unyuramo 20% by'ibikomoka kuri peteroli byo ku isi hose. Ibihugu bikomeye nk'Ubuyapani, Ubushinwa, Korea y'Epfo n'Ubuhinde byiringira uyu muhora mu bikorwa byawe byose. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Na amakuru mbashimira kuba mukomeza gukurikira umunsi ku wundi. Nimba ari bwa mbere uhageze, ntugacikwe n'amakuru yacu abagezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muze kugira umugoroba mwiza.